Ayan, ngayong araw guys, mamuha kami ng ampalaya. Ayun, mag-i-Ilocano muna kami. Para ano, para naman yung mga nagsasabing hindi kami nag-i-Ilocano, kahit na Ilocano yung page natin guys. Ito na, hindi to para sa mga Tagalog, para sa Ilocano. Yung kami tatakaw, tiparya. Stay tuned. Tangal daw guys, ke agala kami ti parya. Ay ti wild hami bagi. So bali dito guys ke mapasama ke ti makunakin ato yung katakawang guys. Takaw ato yung paryan. Yakan ti makunayo pa ke anyo mo nga daga. Di takawin. Sa bagay na imas lata guys. Lalo nukil natam samsaw sa bagoong guys. Nagnanama. Humunay ka under Joey. Kadum lata. Humunay sa skadon. Kita nyo guys, ni tandaan nyo to kita nga rupa ah. Ata ni Joey, konsyal ti Kalaw, katakaw parya. Ata ni Kulot guys, taga Progressive. Ata ni Canter, Binong, taga Kalawata guys. Biro ko nyo latan, asawa ni SK Chairman. Mayang, saus. Why? Bulgar ka mo. Man guys, ato'y agsasaw guys ni Arnold Navarro. Itang araw dun guys ko magmag na kami. Apang kamanjayan. Kami kita no damang parya jayan. Nasaya at launay ti panagala ti parya. Lalo ko libre. Nga pala makuna maya. Apay awam mo dagidwang akuan, binay ko na kumangal. Dama sidecar na di may san. Kita nyo guys, at dapay gayam kadwadang ha, tatakaw ti parya. Kita nyo mo. Dayta ni Victor kini kwa guys. Arnold. Takibilay. Kailangan na kano tinapait ni Victoron guys ta nasamit ka noon ti panagaya na. Awang papait na. Libre lang ato yung parya guys. Makikita lang ti bakir. Ngang hamo mo daga. So nga may kunang takaw ato yun. So nga ano si ka. Mahilig ko parya may katuyan. Parya adtoy. Kita nyo mo guys nay. Naghilig dati parya. Unang tigala. La. Kalaingam ti agala. Mara. Ay nakita man ni Canter Kevin dito nga datang-tangaden na. Nya ti kaya mo sawon. Mulan tatanga. Bagim ka day. Adam mo tangad-tangadem di tanay. Mulan tatanga. Ay mulan tatang mo ya. Apo, kasi dag pagmula ni tatang mo manuros ng biyahe. At tanay ay tangad-tangaden nanay. Nakaraw. Nya ti ala nyo guys, bunga mo na kwa. Bunga guys. Agi shout out kan Canter Joey. Nyati shout out mo. Shout out ko ni uncle ko nga Pedro. Si ka Canter anaw nyati shout out mo. Shout out si Kamangyan. Tama. Shout out mo Canter Kevin. Shout out kini ko Lebron. Si ka mo Canter Lebron saga sagwan. Nya mo shout out mo Canter Victor. Shout out ko ni Kevin. Po. Nay kagkabay kay lang. Kebong. Si ka Canter kulaw nyati shout out mo. Shout out kini Duterte. Saus karaw. Awan amu medya guys ah. Awan amu medya, awan amu may. Hamiam amu dajay. Kamunik Canter ko bahala sunat ta. Saus? Ang kadumanon ti Manuel daw ano? Bunga na. Napay ah. Ito guys na Los Baños day tao. Wow, ang penaloom guys. Naalisam pala bunga na. Los Baños guys. Tanyo guys kaya dapat bunga ti parya dito inay. Wild paampalaya ito eh. Awan aking bagay. So nga libre lang guys. Eh yung mag-uulan ito, mag-wild. Amo nga pidipidan, apo ka. Pati bunga inalam. Hanyo una ti agala kwa.
May busam mo dagito lumabas nga pada tayo nga tao. Shout out kay Lambron. Itong nasa likod ng camera guys. Hunter Mike. Joke lang. Ito guys, oh nagdakkel nga sa luyo dito eh. Sa luyo dito guys. Agado nga pareha guys na eh. Oh, gusto natin, kuha mami natin Ito oh. Nagpapakatali pa pa jibato gaya. Nagado nga pareha apaw. Stoy ate igalat ti pareha. No nakita yo ajelos banyos tatay kanter. Makanday jay. Ito yung makan ay to yung tinagan na ato kanya may tultul laya. Napuyo kami dito guys, sunga laya. Kita na kita nyo tinagan na. Kita nyo tinagan na guys ah. Hey, naluom daytan. Naimas daytan kabsat. Kita nyo na Samay guys. Samay. Tultul laya day guys naman kaajay puyo-puyo kanton. Apoy. Kadunyo mo tang. Ata pa yung sakwam. Kinadudang guys tinagalan tap na sulit ka no kasi nagadayo ti biyahe mi Nor Arigam damo amay sa oras kasi kuha hangkam nagbibinirok tatay naiyaw-awang kami. Maglalakad sa atin lang ito Yun na guys. Tundog. Agita guys agal-ala daga yung pamilya dan yaw da kano pay. Pamilyam. Ay awan da. Pabataris ka ng org ni kulot tata.